laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا ند له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وهجة على الناس أجمعين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أتأ السرايا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. صلى الله عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أن الله جل وعلا قال هو يصلي على النبي، فصلاته ربنا جل وعلا معناه الرحمة والبركة، وصلاة الملائكة معناه الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه العبادة التي هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفق عبادة من في السماوات وعبادة من في الأرض. والعلماء قالوا على أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، منهم من قالوا أنه واجب واستدلوا بأموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. والصلاة هنا فعل أمر، والأمر يقتضي على الوجوب. وقد ورد في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وسنذكر شيئا منها إن شاء الله تعالى. على مسيب جلب تلدب باو يتد الله سبحانه وتعالى تم نرد عند جمعة كدي توحيد جم إذن ترى الله يبين جمعه إذن جولة نلا صلى الله عليه وسلم إذن سيدو وندما نلا صلى الله عليه وسلم بيوتني كو الله نلي بكم بتمني تيس haray Allah ko neliri nalaɗo ko yurmede wonande enen tagore ndey e hujja e hoore meɗen manamo kala yottike e mum wondema oɗo nelaɗo kanko woni nelaɗo l'islam on ko kañum woni gonga ko wona ɗum noon ko fof ko sama kala
ɗum yottike e meɗen haray ɗum noon hiɗen toro Allah subhanahu wa taala yo ɓeydan nela ɗon jam e kisiye haray no jeeya e ko welimmi e ko haani e welde enen ɗo fof tawegol e mofte nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawegol eɓe Allah subhanahu wa taala wiyata ɓe ya ibadi kono yo jeeyaɓe am tawegol e ngol konngol ɗo julɗo no haani wertolgol ɗum tawa kadi koye mofte rasulu sallllahu alayhi wa sallam woni ko tawa si ɗum feƴƴi jomirawo subhanahu wa taala o daali ka qur'ana makko o wi ko onon yo gomɗin ande wonde Allah e malaikaɓe makko ɓe hiɓe juulude e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam onon kadi gomɗinɓe ɓen juule e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam karamo kojo meɗen wiyeteɗo ibnu kasir on o wi wondema si Allah wi himo juulude e nelaɗo mana ɗum ko holliri ko wonde haray kanko Allah o yurmini nelaɗo o waɗaniɓe barki e kala ko ɗaɓɓa ko wiwgol wondema malaika ɓen no juulude e nelaɗo ɗum ko holliri ko hiɓe du'anade nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en andi fi makko wedditata joni noon Allah o hattali ɗon o yamiri noon enen dendangal tagore nden fof ina o ma o wi sallu alayhi juule e ma ɗum ɗon ka arabu ko konngol yamirore nden noon ko tindinta ko farlike e jama on ɗum wasi kammu koɓe ko wi wondema juulugol e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko farilla e tagore nden mana kala mo juulade nelaɗo o heɓa e bakkar illa annahu no woni karamo koɓe ko kadi ɓe wiyali ko farilla kono ala kulli hal hadisaji arɗi ɗin e fii juulgol e nelaɗo wallahi hiɗi ɗuuɗi moƴƴa sen daari ka tafsiruje o aya ɗo wonɗo e sotul ahzabi aya 56 inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi en tawa wallahi ɗum ɗon kadi hino hawni ko tafsiruje ɗen haali fi oɗo aya hono imam Shawkani en ɓeɗo fof no yewti ɓe inni o ko ngal dewal gon tun mana juulugol e nelaɗo sallah sallam woni dewal ngal yimɓe ɓe leyga e ɓeya dow gafe ko dewal bajjal juulugol e nelaɗo woni ko tawata fof hino kafe ɗum ko honɗum holliri ko mawnugol dewal ngal e mawnugol juuleteɗo e muɗum on woni rasulullah sallllahu alayhi wa sallam en ƴetta seeɗa e hadisaji arɗe e muɗum awammina tande ɗin hadisaji mi andintina no woodi karamokoɓe meɗen heewɓe walli fiiɓe defte spécial fii juulgol e nana sala sallam no jeeya e muɗum karamokojo meɗen molanaɗo wiyeteɗon ibnul qayyim al jawziya fi kitabihi jila'ul afham fi salati ala khairil anam nani no wi deftere nde wo ko deftere ñawda e nde faamuji ɗi fii faamingol ma an o neɗɗo wondema juulgol e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon koko haani julɗo on haana wedditade e muɗum wono faamirten noon e yewtereji men wonɗi arde yeeso ɗo ni inchallah wa min al ahadis ma akhrajahu imam ahmad fi musnadihi والإمام البيهقي والإمام النسائي عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من صلاتكم يوم الجمعة فإن أعمالكم تورد علي أو وفي رواية فإن فيها تورد علي أعمالكم والحديث حسن. ويقول الإمام الشافعي في الصلاة على رسول الله وآل بيته مما نصه يا أهل بيت نبي الله حبكم
fardun min allahi fi lqur'ani anzalahu kafakum min azimi lsha'ni annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu. Sallallahu alayka ya rasulallah. haray imam ahmad bun hanbal hiɓe filɗi kañumma imam albayhaqi e imam annasai hadis mo aus bun aus addani e wondema nelaɗo allah sallllahu alih wa sallam ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e ñalɗi ɗin fof ko juma. haray juule e an e juma, juule e nelaɗo e juma fi honno puisque ko e juma golleji jama on weeɓitante nelaɗo sallllahu alih wa sallam ber ko jama on golli kon e nder yontere ndey. jumare kala nelaɗo hollate mo kala ko golli kon. ɓe inna kaari ko ɗum ɗo golli e nder semaine, kaari kadi ko ɗum ɗo golli. donc nelaɗo sallah sallam ɓe maaki noon e hadis goo, miɗo yiɗi si tawi mi hollama golleji monɗin hara no heewi ton ko juuluɗon e an. miɗo yiɗi yi'ugol kaydiji golle mon ɗen si addama hara juulugol e nelaɗo sallah sallam hino heewi ton. donc haray o hadis ɗo ko hadisun hasan. haray ko ɗum hollirta ko wondema hino haani ka juulen e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sowno fof e sowno. kono noon tentini juma ko fi on waɗɗo so précise juma par ce que juma no ɓuri balɗe luttuɗe ɗen fof. donc ɗum waɗi si o waɗi spécial o tentini ɗo e juma. hadisaji arɗi ɗin fiyo juule e nelaɗo sallah sallam a tentini yawmul juma hiɗi ɗuuɗi moƴƴa no e majji hadisaji lowɗi laakin hino e majji kadi heewɗi selluɗi wono omo mi jantiɗo joni. donc haray juulugol e nelaɗo sallah sallam haray ko hunde nde ɗaɓɓirane. yilti imamu shafi, eɗen andi on woni imamu shafi, ɓe maaki ɗon ko fi juulugol e nelaɗo e ɓeygure mum ɗen fof ɓe wonno maako. ɓe maaki ya ahla bayti nabiyillah, ko ono yo ɓeygure nelaɗo, ko ono yo suudu annabaako, hubbukum fardun min allah fi lqur'ani anzalahu. yiɗugol ɗon koko waɗɗi allah waɗi yiɗugol ɗumgol koko waɗɗi ummorde ka qur'an, yiɗugol nelaɗo e ɓeygore mum ɗen. o wi noon yoni on mawnugol fiyaake moɗon kafakum min azimi sha'ani annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu. yoni o wondema par ce que si goɗɗo juuli o juulali e nelaɗo hara o juulali. ɗen andi ka faraidu salati no e karamukoɓe meɗen imamuɓe meɗen ɓe ñentintenɓe waɗɓuɓe juulugol e nelaɗo ka farillaji julde. jakayosi koye on mazhab ɓen ɗo wonɗa sa a yejjiti juulugol e nelaɗo sallah sallam ka nder julde hara julde ma nde nde boni par ce que kamɓe ko ɓendi ko farilla. donc farilla noon ko tawata si neɗɗo on acci tum haray o borrama. donc haray koye wattan yila e ɗum nonde. hooti ɗimmum ɗum hadis mo anas bun malik radiallahu taala anhu filli qal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man salla alayya marratan sallallahu alayhi biha 10. oɗo o filli o wi wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala juuluɗo e an laawol gootol allah subhanahu wa ta'ala juula e makko laabi 10. hadisaji arɗi ɗin fi juulugol e nelaɗo sallah sallam hiɗi heewi hiɗi ɗuuɗi. ina ton hadise goo lowɗo kono en ƴettemo lel istidlal wondema ɗon nelaɗo no maaki mo juuli e an laabi temedere allah juula e makko laabi wuluure. mo juuli e an laabi wuluure allah harmina e ɓandu makko naatugol yiide. on hadis man kadi ina windi ɗum ɗo fof ko fi juulugol e nelaɗo